Ngibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela izindaba zamaskandi ezifika ngaso ke isikhathi. Sibongele ke insizwe lapha ke imthandeni ke umfo kwamanqele ngokuthi ke i-single track yakhe lapha afeatureisha khona ke ulwandle kulu ke isihloko sayo ke sithi ke iParis okuyingoma ke ngempela ke edla abantu ke kulonyaka ka2023. Isize ke yashaya ke lapha ke iplatinum kanti sokhumbulayo nokuthi ke ugatsheni ke kade ishayile ke iplatinum ngealbum yakhe ke ebeyikhiphe ke ngonyaka odlule, kanti ke umthandeni ke igcomelisha le platinum ke yena ke uyishaye ke ngayo ke i-single track. Kanti ke sokhumbula ukuthi lapha emculweni kamaskandi abantu ke abaningi bayishaya ke i-platinum uma bethengise ke i-album, kanti ke umthandeni yena akusiyo ke nane album ke i-single track kuphela ke eyenze ke yona ke le platinum. Simbongele ke umfana ke igcomelisha ngempela ke ukuthi ke uqophe ke lo mlando ngokuthi ke eshaye ke lapha ke i-single track ishaye ke yona ke i-platinum efeatureishe khona ke ulwa iParis. Ukuqeqe ngokusobala ke mbukela ukuthi ke le ngoma kamthandeni ke ivutha be amalengabi njengoba ke ingenele ke ne-top 10 lapha ke yokhuzi ezohlukanisa ke unyaka. Eyimele ke umaskandi nguye ke umthandeni ngeParis yakhe efeatureishe khona ke yena ke ulwandle khulu, kanti umkhuzane ke ufokapongose ungene ngomjolo lo ke efeatureishe khona ke uluve. Siyabonga.